Poništava se start 1609 metara za Ineru, Dejan Kjevickov, Petit Four Spina, Pieru Delbar, Distrinusa, Rinkov Jeta i Lambert Sasa. Biser dana, tražimo pobednika Subotičke milje 2016. A trka kreće sada, na čelu je Inera sa Zoranom Petrovićem, druga pozicija Bea Kjevickov, na zlukama Jovica Vostović, zapravo tamo je već isprednjačio, ako se ne varam, Rinkov Jet, četvrta pozicija s polja, Pjera Delbar i Zoltan Ožban, tempo diktira Inera, Zoran Petrović, druga pozicija, Rinkov Jet, Goran Zolni isputra ide, Bea Kjevickov i Jovica Vostović s polja ide, sjajna Pjera Delbar, na zlukama Zoltan Ožban. I još nešto više od kruga do kraja, na čelu je Inera, Slovenija od Sjera Rangera i Inera, sedma pozicija s polja, Rinkov Jet, treća pozicija Bea Kjevickov, četvrta pozicija Pjera Delbar, peta pozicija Petit Four Spin, šesta pozicija Lambert Sas, na začelju Distrinus i dalje Inera, druga pozicija Rinkov Jet, da li će i sada ubrzati kao u prvom trčanju i tamo imati jedan sjajan spin u kontrapravcu Inera, Rinkov Jet, Bea Kjevickov, Pjera Delbar, Petit Four Spin, Lambert Sas, Distrinus, Inera, ali sada potpuno poravnati Inera i Rinkov Jet sada, Rinkov Jet ubrzava i Pjera Delbar, spada na četvrtu poziciju Bea Kjevickov, peta pozicija Petit Four Spin, na začelju borba Distrinusa i Lambert Sasa, sada prednost ima Rinkov Jet, ali napašće Pjera Delbar, treća pozicija Inera, tamo se bori da se umešao tu borbu Bea Kjevickov, ali Rinkov Jet na čelu, Pjera Delbar, druga pozicija, tako je bilo na kraju prvog trčanja, da vidimo kako će biti na kraju uopšte Subotičke milje 2016. Prvi šporom ide Rinkov Jet, s polja napada Pjera Delbar, Rinkov Jet, kakva napada Pjera Delbar, ode tamo Lambert Sas, Petit Four Spin, Inera, ode sa staze.